Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan alamatun nasbi. Ya, alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Qala al-musannif, walin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab itu memiliki 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Ya. Fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Ana ulangi, fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Hadfun nun itu membuang huruf nun. Asyarah. I'lam, ketahuilah. Rahimakallah. Anna hadhil alamat al-khams hiyal alamat al-khassa bin nasbi. Ketahuilah, tanda yang 5 ini adalah tanda yang khusus untuk nasab. Walaysat hunaka alamatun ghairuha. Tidak ada tanda selain tanda ini. Wahaka tafsiluha. Dan ini rinciannya. Mawadhi'ul fath. Mawadhi' al-fathati. Tempat fathah. Qala al-musannif, fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadhi'. Nasab ya, dengan fathah ya, ada pada 3 tempat. Maksudnya tanda fathah sebagai tanda nasab ada pada 3 tempat. Fil ismil mufrad, isim mufrad, wa jam'it taksir, jamak taksir, wal fi'lil mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun, dan fi'il mudhari' tatkala kemasukan penasab. Jelas? Asyarah. Qauluhu, fa'amal fathah, adapun fathah ila akhirih, fihi annal fathah la takunu alamatan linnasbi illa fi thalathati mawadhi'. Fathah itu tidak menjadi tanda nasab melainkan pada 3 tempat saja. Wa hadhil mawadhi' hiya, dan tempatnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Nahu afadal muallimu at-talibu, at-talibah. Seorang muallim memberikan faedah kepada at-talib. Isim mufrad ya. Fat-talib ismu mufradin maf'ulun bihi mansubun. Lafaz talib isim mufrad maf'ul bihi yang dinasab. Wa alamatu nasbihi adh-dhahiratu ala akhirih. Dan tanda nasabnya al-fathah adh-dhahiratu ala akhirih. Nahu ra'aitu khadijata. Contoh, ra'aitu khadijata. Fa khadijata ismu mufradin maf'ulun bihi mansubun. Atau ismu mufradin maf'ulin bihi mansubun. Isim mufrad yang statusnya maf'ulin bihi, atau ismu mufradin maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya fathah yang zahir ada di belakang. Berikutnya ikhwan, ini mungkin supaya untuk melatih antum, anak ingin antum yang membacanya, giliran. Lanjut, Wandi. Yang kuat deh. Yang kuat bacanya. Wa jam'ut taksiri.
فأولاد جمع تكسير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Ya. Yang kedua jamak taksir. Afadal muallimu at-tullabah. Mufradnya apa? At-talibu. Jamaknya apa? At-tullab. Kenapa disebut jamak taksir? Karena ada perubahan. Ya, hurufnya juga at-talib, bacanya toknya panjang. At-tullab, lamnya jadi yang panjang ya. Adalah jamak taksir, lafadz tullab adalah jamak taksir maf'ulun bihi. Tanda nasabnya fathah yang zahira pada akhir. At-tullab. Nahwu ra'aitul aulad, al-aulad. Mufradnya apa? Waladun. Jamaknya aulad. Dia jamak taksir maf'ul bihi yang dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Siapa baca? Antum? Fi'lu mudhari'in itu yang lebih tepat ketika ketemu kayak itu antum mudhaf jadikan mudhaf ilaih. Fi'lu mudhari'in. Fi'lu mudhari'in mansubun bi an wa 'alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ya. Yang ketiga, fi'il mudhari'. Idza dakhala 'alaihi nasibun. Tatkala kemasukan penasab. Ya, penasab. Nahwu fi'il mudhari' yang dinasab dengan an dan tanda nasabnya fathah yang zahir di akhirnya. Kemudian siapa baca? Fazah. Nah, baca. Kalau antum terbiasa baca ini lama-lama bisa antum baca kitab. Kalau nggak terbiasa susah. Annal alif alifa. Kalau ada anna bacanya ya kan? Takunu. Misalu dzalik wasatati biha insyaallah taala. Pengganti alif dari fathah. Maksudnya alif itu pengganti dari fathah. Alif mewakili fathah. Qala al-musannif, siapa musannif di sini? Ibnu Ajurum, ya. Adapun alif fatakunu alamatan linnasbi. Dia menjadi tanda nasab fil asma'il khamsah. Pada al-asma' al-khamsah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Ya. Ra'aitu aba Muhammad, ra'aitu akhaka. Ya. Wa amal alifu fatakunu alamatan ila akhirih fihi annal alif la takunu alamatan linnasbi illa fil asma'il khamsah. Alif itu tidak menjadi tanda nasab kecuali pada asma al khamsah. Misalu dzalik ra'aitu abaka wa ra'aitu akhaka wa sata'ti ma'aka fi babiha, dan akan datang nanti penjelasan pada babnya insyaallah taala. Kemudian niyabatul kasrat. Mana si Ahmad? Pergi kabur dia. Takut disuruh baca. Niyabatul kasrati anil fathah.
kasroh pengganti dari fathah. Silakan. Masya Allah, Allah barik fik. Nah, itu bagus dia. Musannif mengatakan, adapun kasroh dia menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim. Nah, qauluhu wa amal kasroh ila akhirih fihi annal kasrota tanubu anil fathati. Kasroh tanubu. Naba yanubu artinya menggantikan. Menggantikan fathah. Fi jam'il muannatsis salim, pada jamak muannats salim. Faqat saja. Nahwu ra'aitul mu'minati fal mu'minat maf'ulun bihi mansub. Lafadz mu'minat itu maf'ulun bihi yang dinasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al kasratu, adalah kasrah niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u muannats salim, dikarenakan dianggap sebagai jamak muannats salim. Wa ala hadza qis fi kulli ma kana muannatsan. Maka atas dasar ini silakan dikiaskan pada setiap lafadz yang muannats. Jelas? Nah, itu tadi. Wallahu ta'ala al-mushaf. Cukup dulu sampai di sini ya.